Action! Tabang! Saan ka? Ikan to! Ako! Ikan to na sa hilaw sa kahoy, pi! Ikan to! Okay guys, ug karon nag-uban ko sa mga Facebook hack ang mga sikat nga vlogger sa naolan jud ta ani. By the way, happy 50 subscribers. Salamat kayo sa mga nagtan-aw diha ug labi na sa akong mga subscribers. Daghang salamat kaayo ninyo mga ka-idol sa pagsuporta diri kanako. Karon mga ka-idol, mag-shout out ko. Shout out Jessica watching from Davao. Shout out Lawrence Liga. Shout out Marcelo Castañares. Shout out Marcayati TV. Shout out Janry Dalacano. Shout out Janmins TV. Shout out Ratsada watching from Compostela. Shout out Edgar Doringong TV. Shout out Delcy Leves watching from Bohol. Shout out RMD Vlog. Shout out Rico Kumala. Shout out Brandix Mix TV. Shout out Wilvin Lento. Shout out Romolo Espidas watching from Iloilo. Shout out Giselle Vlog. Shout out Norman C watching from Dubai. Shout out Elmer Escoltor watching from Bukidnon. Shout out Archie Akto from Mindanao. Shout out Mini Raffle. Shout out Mirami Saison. Shout out Batang Maray. Shout out Flores watching from Makati. Shout out Robin Liboon. Shout out Ariel Malugas. Shout out Victor Humangit. Shout out Bads Lapenya. Shout out Camille Banas from Bohol. Thank you so much guys for supporting me. Unta hantod-hantod na inyong pagsuporta dire kanako. Unya mga ka-idol na aday ko ihangyo kaninyo tanan nga i-subscribe si Boy Palpak. Please ko subscribe kay Boy Palpak mga ka-idol. Og maora to mga ka-idol, daghang salamat ninyong tanan. Gini ako bang? Sud kayo? Dire. Hindi pinaanak ni Sura. Dengan lakaw ni mo. Yakin mo lakaw. Lakaw. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Ay, balik. Buka ba? Ganda gitu lah. Dugay na kung tinanong nagtotong ba? Okay guys, dugay na kung tinanong nagtotong kasi nagsisi. Muna nung tasir. Hey, ito. Tasir. Dugay na kung tinanong nagtotong nagkupas tayo. Muna tasir. Boleh saya bukti. Ini lah bukti pertama. Baru kedua yang ikan. Buru pak. Buru kena. Ikan. Anu, dia mana? Kaget. Ada kaki dia gini di mana? Oh, dia kedakan. Ini. Kita ketawa dah tu, menghilak ke badan. Kamu sadar? Mana ada tahu? Tahu mana? Ini enggak mau atras cepat ini kan itu atau kan. Oh, putra. Oh, marah. Mau kasih merah. Kaya tanan mo pero lakaw ka. Ay buong ka. Ibong. Nakalingi ka gamay. Action! Tabang! Saan ka? Ikan to! Ako! Ikan to na sa hilaw sa kahoy, pi! Ikan to!
lapo-lapo, majilan. Tanang ko, may giganta pa yung nanaos ka, Hoy, pe. Nasa ubos, nagkikinig, ano? Eh, katong ka na tawahan na. Bugay ra ka. Ya, mura ko. Okay. Asa na Huwag ka na rin kita ni ka na niyan, eh. punaan naman. Kasi siguro ka ng nanay ko. Gamay ba? Wow! Umos siguro kay. Tingnan po na siya niya. Yeah, oy. Lain mo kita kawan ko. Siya ka nang naan, lain. Ay, meaning bang wala kasi kayo ko. Nilawan ba? Kay gamay. Oh!